Akifak kay wanashum kulomalap ki kain mano panang kain civil pa osin ki pelche ingeo. Aki share me. I want to share a world clock, international clock or world clock with you before I proceed on with my broadcast this evening. Kulomalap ki Arshloman. I think checking. I hope he's finds you in good health, both spiritual and physical health. So here in Hawaii, it's 47 minutes after 6 o'clock. How on ko siyang alim ikyos ke kon me Thursday ngina. Today is Thursday, April 6th. 6:47 here in Hawaii. I'm gonna read out the world clock with you before we move on to our live stream or broadcast this evening. Guam and I just noticed Guam and the island of Chuuk, this Chuuk state, they have the same time zone. So that means Guam and Chuuk, they're Friday afternoon, 2:49 p.m. Guam and Chuuk, Micronesia. Friday, 2:49 in the afternoon. KOSRAE and Pohnpei, same time zone. Friday, 3:49 afternoon. Cora Palau, 1:49 Friday afternoon. Nashville, Tennessee. Thursday night, 11:49 p.m. Seattle, Washington, 9:49 Thursday night. Dallas, Texas. Nashville, Tennessee. Same time zone. It's Thursday night, 11:49 Thursday night. Kwajalein and the island of Nauru, same time zone. Friday, 4:50. Right now it's 4:50 in the afternoon. Once again, 6:49 here in Hawaii, April 6, 2023, obviously. I would like to welcome you. Denver, Colorado. This is where my brother RK and beautiful wife Martha RK and Nikki and all the kids. So I hope you guys are doing well. 10 more minutes until 11 o'clock Thursday night in Denver, Colorado. Let me see, California. How about California? What time do we have in California? I wanted to find out where Evelyn. If you're coming online, just let me know what time you guys have right now in California. So I'm gonna proceed on, play a song, and then as we always do, I'm gonna go ahead and say a prayer, and then we can continue on with the broadcast, the live stream here. Akwaklan Katwala. This is the song that I decided to play to open up our evening, Wednesday evening here in Hawaii. Akwaklan Katwala. Weekend starts tomorrow.
kula. Showing random pictures of what's going on in our community here in Hawaii. I hope everyone agrees or doesn't mind me sharing your pictures here. My intention is good. It's not anything other than being I just wanna kind of put some spices to my broadcast here by sharing some of the pictures that I took through the years. At flat large falgidin fakula glomalap ki mawulwo shimakum akianashish glomalap ki lang silom shimakum echefin shak nashish ki mawul mabat talina kat haklin lang silom kalang lom nashish pe ikawain mawul lash gridalekat lepage mamakat tewala farfalna ki akwa glomalap ki lain mishingia kat Shun pel shinge ke ikan dasta shinge katagalin pe mislalom. Siya makumaki na shish ke maulash kadalina. Wangin makitefa kadalina katarile katkulomalap ke. Mahanagwa siya makumela na kes makinye katlakum katpaye kum kat maul falgidin akflatye kum falgidin kaksya kun kumpel nagawa. Ke maulash mamasikyak kingi na ke maulash finanye na kawe na siya kade parang na siyong kumkalunin Wikat pe akas makinye kat finne meshe makring kalwin na shuk kinakyoki me horep malash na shuk in akfalatikum aking anikum ke horep malash lo mala pelo shima wiya pe akin shiwo ye tagarin sila shingi managawa siya may sikya ko garing kain horela pe in may aking an na shum si pasisel si esmak na shiski shamsham las garing ti shamsham ko Rolar sa hindi sa ngakuluk ki may kuyes. Ringkain ororek mala sa ringkain sang tapakay ke nanaklalos ko sang finshak na silos ki may kaya filalo silos ringkain shukin rapalang silom. Babam tayo karitala kat finde shukum ka digiko wimet liki na krewa ki orek mala sa naklas sinmolas pen krewa
Kena fale ya shaflayan man ke wai penong ai na parang kita parno shum o ye ka se inge ti siele na de reve kon in maslo we got karangin kat akay kat pawang dai kat kilo malap na shum doki na kay wa kat ke fakulo ke akwa kumrela na sis ke ka singi kat akilin la kung we kat penap na si maslo skim tawa ni ke shafla kat proy fakulo kaksakin gum kenin mo na tum sis kat metang las kat proy parang akalim yung kaya let me play one more song, okay? Singing mga besta kafungunya Lenglan kat wiya kilenalin Pagsilan kata kanasi Kakayain binalan po Kalan fela Isya dikilan sila Lemkan Dudiay magkilan sila Penaki Kumlang simo Kumlang simo Kumlang simo Ons gooi daar na relax in na show malang isang formalized na program sing fashion na
Conveniently, Kepange. This is what it looks like outside. Right now it's 2 minutes after 7 o'clock Thursday evening here in Hawaii. Yeah, so this is what it looks like out there. That's Rycroft Street we're looking. It's a live shot. It's a little bit windy. It's already after sundown. There's still daylight though. So this is what it looks like inside in the back door over here. The back area over here, this is what it looks like. There's a little bit more lights over here than the outside shot that I share with you folks. I prefer the live shot outside. Rachel and traditional Bastaway taking Wilton Morris Power. Kinala kana maingan ka matya yang naulingin. Your request from them, send it in, man. If you have a request, if you so desperately want to hear a song, man, just send it in. Naro masingi Junior was so nice my request on. Nothing of mine. It's up to you. Yeah, right nice, man. Money are slow, so happy. My room, second night, clock on watching a subscription. There's something wrong with the subscription, so. Metiging ada kasih ko noon nga relawin formalize kita si. Kaya nga kay panganasum kay pelche inge anak ya kalamia meniron ko sala gilay kyo sa ikan tosta fine na wainge na parang nga share na sum del me world clock guys time guys time zone guys yan yo na finan kuam Federal States of Micronesia
na en Seattle and Dallas nga weka ken yumin pangen mga itaas mo kaya KOSRAE pewi. Ara nga kina me kulo lang akan share nga kulo malap ki kain mano makatil. Wala pa nga kain taga wikom ki me hikan me tas ta siya nga fitra kumin ka nga mait na kayo our struggle last angin la me struggle ka loman naki muli ni kwa loman ka mulingan loman we have to have nagigachanram gang if in wangin kung finimagine wangin problem in ilya kumiale na kumite lona singa dara katil lang si kiyashi issues kash me may tikal kil sikke mo latak din samla mama sikya ke mo lask nge ma akwa ki katfin agosten na ke ma il kegrinner na maani ko sikya ke mo las ele tiraki kat na ki me kene klasa gidin fash ke mama katara kadin nak tin tapanan pe na kayo ara ngama wangin ma wena inasin maslom na singkat kumin kain shu kumin me foto in maslom na sil kami fin pang maani ko ay fall into its place Kume fin me chang singkat kum fin akla chekat kum fin ikia mo kum metalal funga kum mana tal na kume akosten na sil kat fin akosten na ile her long slash pe nang wa magteporoy I can assure you ile purungo me may siya clash na sila aki pa na sumaklo malap ke me kat kain no sin ke oy kasi ngiya I'm pretty much nga me akinata ko sulpen na touch base lila KOSRAE nga finjakin mo man ke nga finjakin on sa ko kaluga mga tola na ke live sing kumin lang si nga finjak kumin porong pe proila sa kat metigi kataraman ko wuki kat ang talikil tuten ko metigi da fashion ma wuki kat sang may nalas na singkat tapanal likiyaman ki wildfire may ilyalas ka karangin kat ki may nalas kinarang aki me welcome ikom aki kulo fakulo malap sum ki ko mas I do sincerely appreciate akulo malap lakat kan daga ni gipel kin sik na mga na finga ko nga kay naramasing ilin na kayo ale ngapel ki ngaswa na ke pang Why na siyon nga kain tolan na kasi pasing ason du kay sidal kun so ko ngay me fak mo sang may sang lom ala lang siyon so ko ngay oni na du ngay irrelevant me kapas na ke na kapas na ke man ko asikyak ke mo lasa aon so ko nga sidal kun fak mo sang may sang lom na nain on so ko siya HONOLULU kay anan gudeligia mo anan love song so on nga lang sinapay along beat ke te gas ke pang along sinapay along beat che nga na woke fong ne sila ko on so fact mo tangi kong nga tangi kong ala nga lang silang napay me gas ke nga Sijak ka fin siday kun me on ke SoundCloud singitas me commercial ka advertisement reclamate liki me on ngay pangafaka lang nga fosek min nga subscription sila nga rang nga subscribe nga mapel naging pel tolo ko hakos mara nga sige nga figure out what's going on metiging nga chipe me restore me subscription sila nga para kain chikya ka nga Alparon ko mga faka sang masang lom. Alang siyon so alakato pe. With Squarespace, you can make a website to sell anything, like bouncy things, spooky things, DIY things, hair-raising things, May nga subscription singi naki-Apple na silpa naki tasty things, arang ang mga to subscribe may double crafty subscription. things, and even funny things. Now I'm gonna get so this whatever figure your out thing, and then make a site and sell it here. Squarespace. I will Everything to I will sell go ahead anything. and get this Use squared offer code away SoundCloud soon for and then 10% off your website or domain.
That way we don't A have to new deal way with to this nitro is here. problem Try the new anymore. Starbucks Cinnamon Caramel Cream Nitro Cold Brew. So just bear Flavored to with this. perfection with delicious I'm notes gonna of play two cinnamon songs, and caramel, songs out of smooth, the creamy cold foam, and velvety out of nitro the cold brew. Order SoundCloud. yours on the Starbucks app. This is what's gonna happen. 방은 수방아 봐가 어수봉을. 온수공의 대는그와 그때 빈바가 아잉하니 같은 비난이나 아야나시 비나상 저렇게 나 온수공 방금 다 슈크는 지랄긴 나무다 두야 뽕뽕 fast round rela may sang money ka may lang ako may gusto ka naki birthday ka naki wedding may reception wedding parties mga we are on Nona, don't crap Mimi Rose's hair, please. Come on, Nona. I'm gonna put some new ones, different pictures, not new ones.
mga selgin tigunon siguro papak mo tangikom tangikom oh boy kena alam kenapa romantis itu ama Kaji mapimba mwecheweni Lega misema If you know what I mean Wow, girl. Semi beach banger.
check it out. The Venture X card from Capital One gives you premium travel benefits, perfect for seeing Taylor Swift the Eras Tour. Presented by Capital One. Just for tonight, just bear with Earn 5 times this. miles on flights and 10 times miles on hotels through Capital One Travel. Sorry about that, but just bear with this. Whoa, 13. I'm gonna get this That's fixed Taylor's lucky number. The next Venture X time card from Capital I'm back One. on. What's in your wallet? Terms apply. See CapitalOne.com for details.
Porque la idea de demasiado queso no existe. Presentamos la nueva DiGiorno Fully Stuffed Pizza. Una delicia con 2 capas de masa doradita. So laliki me SoundCloud singe schon ke software chai singe. All right. Right now it's 7:30 p.m. Thursday night. Share masilu mga shikyak yok na ama viewing sila Mariel Mariki ingat itapong lang Mariki chat kaya lenay ko kaya may fashion chef labi pa nga may broadcast sila nga nga shui kulawak sa kat ki nga kain may siya sa takawikom ki o ika sa ingi finsya kon sa kuluka mo nga may share ki may broadcasting nga in arsako fin on sa ko may aki ngani ko umiyak that's my intention, that's the main purpose of this broadcast, you know, to uplift you and in wiko in katriko in parashon sa kuka factual ma nga orelata sang katriko yang ke mama kumaskan that's the
That's the whole purpose of this. Kaya kung siete if I'm not mistaken, siete nga mga viewing lal Maria Laureke me en lal Charlie en si mga katoro mas kiato orekwe. Ang kinash mas siya orekwe siya yan mas kiato. Ang asam nakat Ars me space si we pa nang kain orela alu si na orela program na foto si na fa may fukle me may kasho may reklangen kataganya kasho ike na katfa fashion ike amala yok si pe masi wula rekki sette si pe masi ngia me wangin me business ma neighbor ma chisken me funeral home singing me Italy wang and we're gonna be able to use the entire space over there. Finnish parking stalls come in Makitakain Parkway. Don't worry about having too many people over there. Kung deka hindi ka kita lakawang na pa ale Gulchimara me masingay lalawo na pa ngaita na pa or lalay lalo nakikasha may kunisya ngay yok na may kusay ngay nakat fin ko through mile ala na akfra sila pe mga nga fin sak may kusay ngay loing nag may kinga palagi katara masilal kaya to ala na fa ala wuma na kayo panginil yakat me Ilde na sal ka in mo ulle kame masafla yes berkeley na kusay ta ala na masilal merial ngay ngale na ngalong la fundraise Kenya Somalia la el ke fundraise rek daw sin singa lal course ana kidala kalemia daw sin singa ul sie na phone na 1,100 some daw sin che show for kata pa ina sin sang sa pala na kusay mas like ya to ang amatala ya fuko alingal tolu pa sang pala na kusay man kaywa ala push pe katsana spela masila lape asinge nga mo pela sa flying manika wa issue nang kusay ngaten ito la supayak lang ito kina ito la kung aki share na sin mo ito kung more than welcome ito kilo malu akita la ko evinash massage si sakluk na pa ito la ko aram sil na ninail akalim chik may orek na Kian lal Charlie Arshi man North King Street Arsna Chisken and Inaluma and Makat the first alleyway Kali Union Church. Yes, Kali Union Church. I mean siya ko sa pangon me show kamit Kolan Church ita we mange fin ko kita ki we me in Mashlon me viewing service America setyang April and Algos. Alas mi magos fin shop na gibang na yok kalmi na sin may tla masa. Kalipang nge kari nge sila kunon suko na nga amatay nge ipangan safla yan me masilak nge. Bye. A fact mga tilarik makin masya. Sorry about that. Ate na plan ni mga hari. Shakluk. Lansang on sugo lalera ngayon. Lalal fongi. Ngalang sinapay on sugo. Nga nakalwa ni naon ngayon. Oh, siya wana nga na repeat the same Awiker to Maria.
que mera chilaltala ngalina colorful na pa ya wo quality ke ngara che walking a share Alla nga sila seconds ago nga
Well, tayo sumo pa sa Kaliye live broadcast sila ngayon. Wala malaki kung uya kasi ngayon. Ako may fashion pa ako ke next time sweet pa follow ko si para broadcast sila ngayon. Kumataklak Kavaklo ngay pafapang ngay nasyon malong ngay Winin mo Kung sa kumafak mo Kung na inaslak Ayaw ang sago ngay Kung na inaslak Kung sa kumafak mo Kung na inaslak Ayaw sa kuwan ko nga. Naklak ka kung sa kumfak ngayon. Dari ko lang kung fin... Ay, siya ton sa mga puminlong. Kaya na siya mo. Meron sa isang extra sa ko malal win. Dengan makin nain semu masih sehingga oh makin nawin yakwi yuri naketlano oh anulena nanwangin sa Tadi kita on siya win.
nga mo tari pange nga siya na ki si dalo na nga mo tari fal lusa singin right now it's 6 more minutes until 8 o'clock Thursday night here in Hawaii. So I want to thank you. Thanks for setting aside some time to be with me this evening. After ko, until then, I want to wish you a safe rest of the evening. I want to wish you a peaceful and just continue to be blessed and aloha. Peace out. Until then, peace out.